Asante sana, naomba tukae. Murakoze cyane, reka twicare. Praise, naomba tuchukue nafasi zetu. Mungu awabariki. Mungu wo gutazira, reka tuje mu byicaro byacu, Imana ibahezagire. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ahimbazwe. Bwana asifiwe. Ahimbazwe. Amen. Amen. Na wasalimu wote katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Ndabaramukije mu izina rirengeye amazina yose, izina rya Yesu Kristo. Mgeukie jirani yako, mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Hindukira mugenza umubare ati kaze mu ngoro kwa data. Mwambie tena karibu nyumbani mwa Bwana. Marekani tikaze mu ngoro kwa data. Asante sana. Basi wakati huu ni heshima yangu nimlete mtumishi wa Mungu. Lero mu mwanya nikajya kwandika mpamagara umukozi w'Imana na mhubiri wetu wa siku ya leo. Muvuga butumwa wacu uno munsi si mwingine ni mama mchungaji, mama missionary. Ni mama mchungaji, mama missionary. Basi ni heshima yangu nimkaribishe namuhikaze yeye pamoja na mhubiri na mtasiri wake. We hamwe n'umuvuga butumwa wiwe. Naamini ni mhubiri mzuri. Ndizera kama muvuga butumwa mwiza. Namisha kichwa chako chini niweze kuomba. Mkamutwa tubashe gusenga. Mwokozi wa ulimwengu, mchunguzi w'isi, wewe usiye na ubaguzi, wewe udafise utandukanya, wewe unayemtumia kila mtu, wewe ukoresha umuntu wari we wese, awe mdogo abe muto, awe mkubwa, abe mkuru, wewe unamtumia yoyote. wewe uramukoresha wari we wese. Kama uliweza kutumia punda, nimba wakoresheje indogoba akasema, kavuga, na pia unaweza ukamtumia mwanadamu. urashobora no gukoresha kandi umwana w'umuntu anayesema avuga. Namkabidhi mtumishi wako mbele zako. Nashize mu biganza vyawe umukozi wawe. Naomba ukaachilie neema juu yake. Nasabye ngo urekure ubuntu bwawe kuri we. Uwepo wako Bwana juu yake. Ubane nawe. Yesu, sikuambii uwepo hapa, ubane nawe hano, ila najua uko. Ariko ndiazi kuri ngaha. Najua upo. Ndazi kuri ngaha. Maana ulisema walipo wawili watatu, uko wavuze ngaho babiri canke batatu, nawe uko papo hapo. Nawe uri ngaho. Katika jina la Yesu. Ni izina rya Yesu naomba na kuamini. Senze nizeye. Amen. Amen. Asante. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu ashimwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Namshukuru Mungu wa mbinguni sana kwa ajili ya nafasi hii ya pekee. Ndashima Imana yo mwijuru kubwa kano kanya, lakini pia kwa ajili ya kutupa kibali cha uzima na afya tukawepo nyumbani mwake siku hii ya leo. Kandi no kutwemerera tukaba turi bazima kandi tukaba turi mu ngoro yayo uyu munsi. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Lakini pia namshukuru mchungaji, ariko kandi ndashimiye umwungere. Asante sana mchungaji kwa nafasi. Wakoze cyane mwungere kubwa kano kanyumaye. Mungu wa mbinguni akubariki. Imana yo mwijuru guhezagire. Haleluya. Haleluya. Na kwa sababu tumeshaomba kwa ajili ya neno la Mungu, uko twamaze gusengera ijambo ry'Imana, na mimi nipo hapa wakati huu kwa ajili ya kukumbushana maneno ya Mungu. Nanje ndi hano muri uno mwanya kugira ngo twibukanye amajambo y'Imana, tujifunze kwa pamoja, twigire hamwe, lakini tuendelee kukumbushana maneno ya baba yetu wa mbinguni. Hanyuma kandi tubandanye twibukanya amajambo ya data wo mwijuru. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Moja kwa moja tutafungua Biblia zetu. Naomba uandae Biblia yako katika maandiko ambayo na kwenda kukutajia. Ndasavye ngutegure Biblia yawe hanyuma witegure ku mirongo ngiye kukubwira. Na haya maandiko ninaomba tutasoma kwa lugha moja, tutasoma kwa lugha yetu nzuri ya Kirundi, alafu wale wengine wenye lugha nzuri pia wao tutaomba watu wawe wanafuatilia. Hanyuma iyi mirongo yose tuza kwisoma mu rurimi rumwe rwacu rwiza rw'ikirundi, hanyuma abandi bavuga izindi ndimi barakurikira.
Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Na andiko letu la kwanza tutafungua Kutoka sura ya 34 mstari wa 14. Icyanditswe cyacu cya mbere kiri mu Kuvayo 34 Naomba wa ufungue. 14. Naomba ufungue alafu upashikilie au upawekee alama hapo. Ndasavye ngo uhugurure hanyuma uhashireho ikintu. Lakini andiko letu la pili, Icyanditswe cya kabiri litatoka kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 kiri mu Banyefeso igice cya 4 mstari wa 7 na wa 8. murongo w'indwi n'umunani. Na andiko letu la tatu Hanyuma icyanditswe cya gatatu litatoka katika Wafalme wa kwanza tugisanga mu Bami ba mbere sura ya 17 umurongo wa 17 mstari wa 13 na wa 14. umurongo wa 13 kushika ku murongo wa 14. Basi ninaomba tafsiri asome hayo maandiko, anza Kutoka alafu Efeso alafu Wafalme wa kwanza. Reka dusome Kuvayo 34 umurongo wa 14. Ngo kuko mudakwiye kugira iyindi mana musenga namba, kuko jewe Uhoraho izina ryanje ndi inyenifuhe, ndi Imana ipfuha. Raja mu Banyefeso 4 murongo w'indwi n'umunani. Kane murongo w'indwi n'umunani haravuga ngo ariko umuntu wese muri mwebwe yahawe ubuntu nk'uko tugeregwa ingabire ya Kristo. Nico gituma ivuga iti yaraduze aja iyo mwijuru ajanye iminyago agabira abantu ingabire. Turasoma mu Bami ba mbere 17. Abami ba mbere 17 turara 13 gushika ku murongo wa 14. Naho haravuga ngo Eliya aramwishura ati ntutinye, genda ubwire nk'uko avuze. Umugabo ubanze uncumbire gatoya, ukanzanire hano, uheze ubone kwicumbira mwe n'umwana wawe. Kuko uko ari Uhoraho Imana y'Abisirayeli avuga, ako gaseke ntikazoheramwo ifu, n'ako gakarabo ntikazoheramwo amavuta, gushitsa ku munsi Uhoraho azorekurira imvura ku isi. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimye. Asante sana kwa kusoma. Urakoze cyane bwo gusoma. Na kama unaandika, basi wewe unayeandika una daftari na kalamu, andika kichwa cha somo kinachosema kumpa Mungu nafasi ya kwanza. Wewe rero ufise ikaramu n'ikaye uri kurandika, andika ikigwa cyacu cuno munsi cyitwa guha Imana ikibanza ca mbere. Haleluya. Haleluya. Kumpa Mungu nafasi ya kwanza, guha Imana ikibanza ca mbere. Na naomba nitangulie kwa kusema kwamba nagira ntangure mvugago tunafahamu kwamba Mungu wetu ni Mungu mwema. Turazi ko Imana yacu ari Imana nziza. Hilo sio siri kwamba kila mtu anafahamu tunaye Mungu aliye mwema. Iryo sibanga, umuntu wese arazi ko dufise Imana nziza. Tena Mungu anayetupenda. Kandi Imana idukunda. Lakini ni Mungu anayetuwazia mema kila siku. Kandi ni Imana itwiyumvira ko ivyiza imisi yose. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Kwa hiyo hata tunapopita kwenye vitu vigumu au mambo magumu, nubwo twatuko duca mu bintu bikomeye, kinachotupasa tukumbuke ya kwamba tunaye Mungu anayetuwazia mema. Bisaba ko twibuka ko dufise Imana itwiyumvira ko ivyiza. Ni Mungu wa upendo. Ni Imana y'urukundo. Ni Mungu anayewaza kutubariki. Ni Imana yumvira kuduhezagira. Ni Mungu anayewaza kutuinua. Ni Imana yumvira kudushira hejuru. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Ni Mungu anayewaza kutufanikisha. Ni Imana yumvira kuturoranisha. Hata mwaka huu 2023
uno mwaka w'ibihumbi 2023 Mungu wetu wa mbinguni anawaza kutushindia. Imana yacu yo mwijuru yiyumvira kudutsindanishiriza. Mungu anawaza kutuinua. Imana yiyumvira kudushira hejuru. Mungu anawaza kututetea. Imana yiyumvira kutuvuganira. Mungu anawaza kututendea mema. Imana yiyumvira kutugirira ivyiza. Anawaza kututia nguvu pia. Yiyumvira kandi kudutera intege. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimye. Lakini kitu ambacho Mungu anakitaka kutoka kwetu, ariko ikintu Imana yifuza kivuye kuri twebwe, kitu ambacho Mungu anakitaka kutoka kwako, Imana ichikwifuzako ni kumpa yeye nafasi ya kwanza, nukumuha ikibanza cha mbere. Haleluya, haleluya. Tulioko pamoja tunyoshe mikono na nione tuduza maboko. Mungu anataka tumpe nafasi ya kwanza. Imana ishaka ko tuyi ikibanza cha mbere katika maisha yetu, tumpe nafasi ya kwanza mu buzima bwacu, tuyi ikibanza cha mbere. Hicho ndicho Mungu anakihitaji kutoka kwetu. Hicho ni Imana twifuzako. Hicho ndicho Mungu anakihitaji kutoka kwako. Hicho ni Imana kwifuzako, uweze kumjali na kumpa nafasi ya kwanza. Imana uyihe agaciro kandi uyihe n'ikibanza cha mbere. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimye. Sasa siku hii ya leo kuri uyu munsi nimeweka kuna maeneo matatu ambayo tutajifunza. Hariho ibintu bitatu tuza kwiga, maeneo ya kumpa Mungu nafasi ya kwanza, ibintu byo dufasha guha Imana ikibanza cha mbere. Tutaangalia maeneo matatu, turaraba ahantu hatatu. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimye. Na eneo la kwanza, ahantu hambere la kumpa Mungu nafasi ya kwanza, hatuma duha Imana ikibanza cha mbere, ni eneo la kuabudu, ni ahantu ho gusenga. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimye. Eneo la ibada, umwanya w'amateraniro, eneo la kumfanyia Mungu ibada, umwanya wo guhimbaza Imana cyangwa wo kusenga Imana, eneo la kuabudu, umwanya wo guhimbaza Imana. Tumesoma katika Kutoka sura ya 34, twasomye mu Kuvayo 34 ule mstari wa 14 kuja murongo wa 14. Pale tunaona Mungu akiwa anamwambia Musa, haja tuone Imana iri kugira Mose kwamba Mungu anaahidi, anatoa agano la kumsaidia Musa pamoja na wana wa Israeli ili waweze kuingia katika nchi ya ahadi ambayo amewaahidi. Imana yari kuha Mose amasezerano kugira ngo bashobore kwinjira mu gihugu cy'isezerano yabasezeraniye. Anamwambia Musa, anamwaahidi Musa ya kwamba atawatia nguvu, atawasaidia hatimaye waweze kuingia katika mji ule ambao amewaahidia. Asezeranya Mose ko azobana nabo kandi azobakomeza kugira ngo bashobore kwinjira muri cya gisagara yabasezeraniye. Lakini pia Mungu anamualati Musa. Mungu anampa angalizo Musa. Ariko Imana iraha Mose itegeko, ni itegeko. Anamwambia lakini mtakapoingia kwenye ule mji, Imana iramwambia ati nimwinjira muri cya gisagara, ule mji wa ahadi, ile gisagara cy'isezerano, anamwambia ya kwamba mkumbuke, msiabudu Mungu mwingine. Muze mwibuke, nimuze musenge indi Mana. Usiabudu miungu mingine, muze usenge ibindi bigirwa mana, kwa sababu Mungu yeye ni Mungu mwenye wivu. Kuko Imana yacu ni Imana ifuha. Anaitwa Mungu mwenye wivu, ni Imana ifise ifuhe. Ana wivu na ibada, irafuhira guhimbazwa kwayo. Hataki eneo la ibada lichukuliwe na kitu kingine kiwa chochote. Nifuza ko mu mwanya wa kuihimbaza uiha ikindi kintu cyacho cyose. Ndio maana anampa angalizo Musa. Nico gituma yashizeho iryo tegeko ari ha Mose, kwamba msiabudu miungu mingine. Abwira ngo nimusenge ibindi bigirwa mana, mtamwabudu Mungu peke yake, Mungu aliye hai peke yake. Ngo muzosenga Imana nzima yonyene, msiabudu kitu kingine. Nimuze musenge ikindi kintu, msije mkaabudu Mungu mwingine, nimuze musenge indi mana. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Kwa sababu Mungu hataki ile nafasi yake ya kuabudiwa ichukuliwe na kitu kingine kiwa chochote. Kuko Imana nifuza ko wa mwanya wayo wo gusengwa ufatwa n'ikindi kintu cyacho cyose. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Mungu wetu ni Mungu anayependa kuabudiwa. Imana yacu ni Imana
ikunda guhimbazwa. Yeye anapenda kuabudiwa. Yoyo irakunda guhimbazwa. Bwana Yesu apewe sifa. Mwami Yesu nahabwa icyubahiro. Na ndio maana imeandikwa maserafi, Nico gituma handitse ngo abaserafi, makerubi n'abakerubi, wazee 24, Abatama 24, wenye uhai 4, ibizima 4. kazi yao kubwa kule mbinguni Igikorwa cyabo gikuru hariya mu ijuru ni kumwabudu Mungu. guhimbaza Imana. Wanainama, Barunama, wanainuka, kunamuka, wanasujudu, bagapfukama, wanasema wewe ni mtakatifu, bakavuga ngo wowe urera, mtakatifu, unastahili, uwera, urabereye, unastahili kuabudiwa, urabereye guhimbazwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimye. Hivyo ndivyo Mungu wetu alivyo, anapenda kuabudiwa. Uko niko Imana yacu imeze, ikunda guhimbazwa. Kila siku anapenda kuabudiwa. Iminsi yose ikunda guhimbazwa. Ni Mungu anayependa ibada. Ni Imana ikunda gusenga. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimye. Haleluya. Haleluya. Hata sisi tumeumbwa, natwe twararemwe ili tuweze kumwabudu Mungu, kugira ngo tubashe guhimbaza Imana. Mungu amekuumba ili umwabudu. Imana yakuremye kugira ngo uyihimbaze. Mungu ameniumba ili nimwabudu. Imana yandemye kugira ngo ndayihimbaze. Na tumeokoka ili tuweze kumwabudu. Tutagakize kugira ngo tubashe guhimbaza Imana yacu. Tumpe nafasi ya ibada Mungu wetu. Tuhe umwana yacu umwanya wo kuyihimbaza. Ni Mungu anayependa kuabudiwa. Imana ikunda guhimbazwa. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana katika kitabu cha Yohana, nico gituma mu gitabo cha Yohana ile sura ya 4 umurongo wa igice cha 4 mstari wa 23, umurongo wa 23, pale Yesu anamwambia yule mwanamke Msamaria, haja Yesu abwira wa mukenyezi Msamaria, anamwambia lakini saa inakuja, aramubwira ngo igihe kiraje, nayo sasa ipo, ngo cyamaze gushika, ambayo waabudu halisi wabahimba abasenga Imana watamwabudu Baba, abasenga Imana katika roho, mu mpemu na katika kweli, no mukuri. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimye. Mungu wetu ni Mungu anayependa ibada. Imana yacu ni Imana ikunda gusengwa, anapenda kuabudiwa katika roho, kuhimbazwa mu mpemu, lakini pia katika kweli kandi no mukuri. Anataka nafasi ya kwanza katika kumwabudu. Ishaka ikibanza cha mbere mu gihe uri kurayisenga. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimye. Na tena anataka tumwabudu katika roho, kandi ishaka ko tuyisenga mu mpemu, lakini pia tumwabudu katika kweli, kandi tuyisenge no mukuri. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimye. Haleluya. Haleluya. Kama watoto wa Mungu tuliookoka, abana b'Imana twakijijwe, lazima tulifahamu hilo. Nivyo dutegerezwa kubimenya, ya kwamba Mungu wetu yuko Imana yacu anataka nafasi ya kwanza, ishaka ikibanza cha mbere katika kumwabudu, mu kuyisenga. Usiabudu kitu kingine chochote, usenga ikindi kintu cyeco cyose. Na kwa kawaida ibada inataka muda, kandi mu bisanzwe amasengesho asaba umwanya. Haleluya. Haleluya. Ibada inataka muda, amasengesho akeneye umwanya. Weka muda wa kumwabudu Mungu, shiraho umwanya wo gusenga Imana. Tafuta muda wa kumwabudu Mungu, rondera umwanya wo gusenga Imana. Usiwe bize siku zote na mambo yako. Wewe munafatirwa n'ibintu by'iyi misi yose. Lazima utafute muda wa kumwabudu Mungu wako. Ni ngombwa urondera umwanya wo gusenga Imana yawe. Lazima utafute muda wa kumfanyia ibada Mungu. Ni ngombwa urondera umwanya wo kuza imbere y'Imana ukayisenga. Maana Mungu yeye anapendezwa na ibada, kuko Imana yoyo ihimbagwa n'amasengesho. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Na unapoabudu, kandi igihe uri kurasenga, kusiwe na kitu kingine chochote kinakuchanganya, ntihagire ikindi kintu na kimuvanga katika kumwabudu Mungu wako. Igihe uri kurasenga Imana yawe, unapokuwepo mbele za Mungu, igihe uri imbere y'Imana, unamfanyia ibada Mungu, uri kurasenga, mawazo yako na fikra zako, ivyiyumviro vyawe elekeza kwa Mungu, usigerekeze ku Mana yo mwijuru. Kusiwepo na kitu kingine cha kukuchanganya, ntihagire ikindi kintu na kimuvanga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu nashimye. Na ndio maana wanashauri au walokole mara nyingi tunapenda wakati tunamwabudu Mungu wetu tunafumba macho. Nico gituma nka twebwe abakijijwe igihe turiko turasenga Imana yacu tunafumba macho, tunaabudu, kuabudu Bwana, kuabudu, tunafumba macho, turugara amaso, tukavuga ngo turaguhimbaza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unafikiri kwa nini tunafumba macho? Wibaza ko ari kubera iki twugara amaso?
Wengine hawafumbi, najua labda kwa sababu hawajui sababu hivi kwa nini tunafumba macho. Abandi ntibugara amaso, kumbure ntibazi impamvu twugara amaso. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Ili kuweza kuepuka vitu ambavyo vitatuchanganya wakati tunamwabudu Mungu wetu. Kugira ngo twirinde ibintu biza kudusamaza igihe tuko turahimbaza Imana yacu. Kwa sababu kifumba macho hivi hakuna kitu unaona. Kuko iyo ugaya amaso nta kintu na kimwe ubona. Yaani unaona uwepo wa Mungu tu. Ubona kubaho kw'Imana gusa. Unamwabudu Mungu tu. Urahimbaza Imana gusa. Akili yako inatulia. Ubwenge bwawe butuje. Pale unapofumba macho. Igihe uba ugaya amaso. Lakini ukiwa unaabudu unafumbua hivi, unaangalia senga Imana ukuraraba. Ni hatari sana, yani akili yako na ufahamu wako kutekwa na kitu kingine. Ubwenge bwawe n'ivyumviro vyawe birafatwa n'ibindi bintu. Mara utaabudu, unaangalia hivi, unamwangalia mwenzako anaimba, unasema huyu naye anaimba, yani huo mdomo umeupanua mpaka mwisho. Rimwe na rimwe urahimba zikuraba mugenzi wawe ukacuza ati unamukuririmba umunwa yawe panuye wose gushika ku mperezo. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Au unaweza ukaona kitu kimepita changu amepita au mjusi amepita changu unaona kitu kinarenganye. Unaacha kuabudu, unaanza kumfuatilia yule mjusi, anaenda wapi? Ukareka guhimbaza Imana ukachupika na kaga koko karenganye kagiye. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Au unaacha kuabudu, unaanza kuangalia hivi leo amevaaje? Unamwangalia mtu kuanzia juu mpaka chini, unaanza kumtafakari mtu, unaacha kumwabudu Mungu. Changu kareka guhimbaza Imana ugatangura kuraba umuntu ngo mbega umuntu yambaye gute uyu munsi, ukamuraba guhera hejuru ukamushikana hepfo. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Ndio maana ni muhimu sana, nico gituma ugiye uri kurahimbaza Imana yawe, tulia basi, fumba macho yako, tekana hanyuma ugara amaso yawe, akili na fikra zote zielekeze kwa Mungu. Ubwenge bwawe n'ivyumviro vyawe byose ubyerekeze ku Mana, zielekeze katika kumwabudu Mungu, ubyerekeze mu guhimbaza Imana yawe. Yeye ni Mungu anayependezwa na ibada. Yeye ni Imana ikunda amashimwe. Tena anataka nafasi ya kwanza ya kuabudu, ishaka ikibanza ca mbere mugire kurayisenga, tuweze kumpa yeye Mungu wetu. Rero Imana ikwiye ico kibanza ca mbere. Haleluya, haleluya. Aliwaambia Waisraeli kwamba wasije wakaabudu yale mafanikio watakayoyapata. Yabwiye Abisirayeli ngo nibaze basenge kujya kuroranirwa bazoba baronse, bali wamwabudu Mungu wao aliye hai. Ariko ngo basenge Imana yabo nzima, wampe nafasi ya kwanza bayi kibanza ca mbere mugihe bariko barayisenga. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu nashimwe. Hili ni eneo la kwanza, aha na hantu hambere ambayo tunatakiwa kumpa nafasi ya kwanza Mungu wetu, hatuma tuha kibanza ca mbere Imana yacu, eneo la kuabudu, ahantu ho gusenga. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Eneo la pili, ahagira kabiri, ni eneo la utumishi au kutumika, ni mu bikorwa vy'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Eneo la kumtumikia Mungu, aha mu bikorwa vy'Imana. Tumesoma katika kitabu cha Waefeso, pale twasomya mu Banyefeso ile sura ya 4 mstari wa 7 na wa 8, igice cha 4 ku murongo w'indwi n'umunani. Biblia inasema kwamba, Biblia iravuga ngo Yesu wetu alipopaa, ngo Yesu wacu igihe yaduga, alipopaa juu, igihe yaduga hejuru, aliposhinda na kupaa juu, igihe yanesha hanyuma akaduga mu ijuru. Biblia inasema kwamba aliteka mateka. Biblia tubwira ko yafashe miri, aliteka mateka, yafashe miri. Maana yake aliviteka vile vitu ambavyo vilikuwa vimechukuliwa, yafashe miri vya bintu byose byari byaranyazwe. Lakini alipoviteka mateka, derige yabifata miri, akawagawia wanadamu vipawa, hanyuma acaha ingabire abana b'abantu. Haleluya, haleluya. Alipomaliza kuteka mateka, akagawa kwako, akagawa kwa kila mmoja vile vipawa ambavyo alivyokuwa ameviteka. Hanyuma rero za ngabire ya nyakura acazishira muri wowe, azishira muri jewe. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Tunaelewana? Turiko turatahura. Tunaelewana kidogo, tufanye hivi. Nimba tuko turatahura na gato tugire uko. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Kwa hiyo Yesu wetu ametugawia
ametugawiwa, kila mmoja amegawiwa vipawa. Ana kipawa chake maalum ambacho Yesu amemgawia. Lero Yesu wacu umwe wese yamuhaye ingabire. Maana Yesu alipoteka hakukaa navyo, akakugawia wewe, akakugawia wewe, akakugawia wewe kile kipawa alichoteka mateka. Lero Yesu igafata mnyirizi ngabire zose yaja kugabira wewe, agabira wewe zija ngabire zose yanyakuye. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Kwa hiyo ni muhimu kutumia kile kipawa ambacho Yesu amekugawia. Lero ni ngirakamaro gukoresha igangabire Yesu yaguhaye. Tumia kile ambacho Yesu amekupa. Koresha kija Yesu yaguhaye. Amekupa kwa neema ili uweze kukitumia. Yabigwaye ku buntu kugira ngo uyikoreshe. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Usiwe mtu wa kukaa tu. Nubu umuntu wo kuza kwicara gusa. Usiwe mtu wa kuingia kanisani na kutoka. Nubu umuntu aza mu rusengero hanyuma agasohoka. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Uwe mtu ambaye unatumia kile kipawa ambacho Yesu amekugawia. Uwo umuntu akoresha yangabire Yesu yahaye. Tumia kile kipawa ambacho Mungu amekupa. Koresha yangabire Yesu yaguhaye. Tumika kwa Mungu wako. Korera Imana yawe. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Kuna vitu vingi vya kufanya. Hari ibintu byinshi byo gukorera Imana. Nimesema kwamba usiridhike na kukaa tu. Navuze ngo nturyohererwe no kwicara gusa. Usiridhike na kuingia na kutoka kanisani. Nturyohererwe no kuza winjira usohoka. Hapana. Oya. Tumika. Kora. Tumika kwa Mungu wako. Korera Imana yawe. Changamka. Kerebuka. Changamkia kile ambacho Mungu amekupa. Kerebuka kile Imana yaguhaye. Ili uweze kukitumia. Kugira ngo ugikoreshe. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Tia moyo wengine. Tera intege abandi. Shuhudia habari za Yesu. Shingi naye kubyerekeye Yesu. Ombea wenye mahitaji. Sengera abafise imitwaro. Ombea wagonjwa. Sengera abagwaye. Tembelea wengine. Gendera abandi. Deki kanisani. Kubure ngaha mu ishengero. Fagia kanisani. Kubura mu ishengero ukorope. Tumika. Kora. Usikubali kukaa tu. Niwemere kwicara gusa. Maana Mungu ameweka kitu ndani yako. Kuko Imana hari icyo yashize muri wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu nashimye. Na kama hujui nini cha kufanya, nimba utazi icyo wokora. Unajua sio dhambi kwenda pale ofisini kwa mchungaji. Si icyaha kugenda hajya mu biro kumwungere. Mchungaji ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji wetu. Umwungere ni umukozi w'Imana kandi ni umwungere wacu. Unaenda unamwambia mchungaji, ukagenda ukamwambia ati mwungere, kwa kweli mimi kila nikiangalia ati vyukuri jewe igihe cyose ndavye naona kama vile yani sioni cha kufanya, ndabona ko ntabona ikintu nokora. Hivi naomba nisaidie mchungaji, hivi naweza nikafanya nini pale kanisani? Ati ndasavye mwungere umfashe hajya mu ishengero nokora iki? Mchungaji ni mtumishi wa Mungu, umwungere ni umukozi w'Imana. Atakuambia, arakubwira, atakuelekeza, hanyuma akaguicerekezo ili uweze kupata cha kufanya, kugira ngo uronke ikintu ukorera Imana, ili upate cha kutumika kwa Mungu wako, kugira ngo uronke icyo ukorera Imana yawe. Bwana Yesu asifiwe. Tashimwe. Haleluya. Tumika kwa Mungu, korera Imana. Nafasi ya kwanza kwa Mungu wako ya utumishi, mtumikie Mungu. Ikibanza cha mbere cy'Imana yawe, korera Imana. Usikae na kipawa ambacho Mungu amekupa, niwicarane ingabire Imana yaguhaye. Kitumie. Yikoreshe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu nashimye. Hilo ni eneo letu la pili. Aho arahandi hantu hagira kabiri, hakumpa Mungu nafasi ya kwanza, hatuma duha Imana ikibanza cha mbere katika eneo la utumishi, mu gukorera Imana. Tumemaliza kujifunza katika eneo la kwanza, eneo la kuabudu. Twatanguye ikibanza cha mbere, twabonye ko araho gusenga Imana. Lakini eneo letu la pili la kumpa Mungu nafasi ya kwanza ni eneo la utumishi au kutumika. Ikibanza rero kigira kabiri nico gukorera Imana. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimye. Ambao tunaendelea kuwa pamoja, abo tubandanya kwa turi kumwe, barikiwe sana, muhezagirwe cyane. Na eneo letu la tatu, ikindi kibanza kigira gatatu na la mwisho arico cha nyuma, katika eneo la utoaji, ni ikibanza cyo gutanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwami Yesu nashimwe cyane. Katika eneo la utoaji, ikibanza cyo gutanga,
Bwana atusaidie. Mwami adufashe. Unajua utoaji, murazi gutanga ni uhai, ni ubuzima. Mtu asipotoa, umuntu adatanga, maana yake kwamba sio hai, huyo mtu sio hai, uwo muntu ntaba ari muzima. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Na ndio maana tunapokulaga chakula, nico gituma igihe dufungura indya, yani huwezi ukala leo ntushobora gufungura uno munsi, kesho unakula, hanyuma ejo ugafungura, kesho kutwa unakula, hirya ejo ugafungura, siku nyingine tena unakula, undi munsi ugafungura bila kutoa, hanyuma bidasohoka. Hapa itaonekana mtu ana matatizo. Uwo muntu aba afise ingorane. Tena ataenda na kwa mganga, kandi araja no kwa muganga ili akapate tiba kugira ngo avugwe. Ndio maana nico gituma tunapokula, igihe dufunguye, tunakwenda pale somewhere, tugenda hahandi, tunakwenda kutoa, tukagenda gusohora, ili ya kwamba kugira ngo uzima uendelee, ubuzima bubandanye, ili ya kwamba tuendelee kuwa hai, kugira ngo tubandanye tumererwa neza. Maana bila kutoa hakuna uhai, kuko ngo udatanze nta buzima. Ego. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Mungu wa mbinguni atusaidie. Imana yo mwijuru idufashe. Na ndio maana hata kitu kingine, nico gituma n'ikindi kintu, Mungu wetu wa mbinguni, Imana yacu yo mwijuru, alipotuumba, igihe yaturema, ametuwekea, yadushizemo kuvuta pumzi, gukwega impwemu na kuitoa no kuzisohora. Unavuta pumzi, urakwega impwemu, alafu unaitoa, hanyuma ukazisohora. Unavuta, urakwega impwemu, unatoa, hanyuma ukazisohora. Haleluya. Huwezi ukawa unavuta, yani unavuta pumzi yani unavuta nushaka kuvukwega impwemu, utakufa. Utakufa, si ndio? Urapfa nivyo. Huwezi eti unavuta hata tu siku zote. Hata siku zote huwezi. Unavuta tu. Haiwezekani kitu kama hicho. Ushobora kugukwega impwemu gusa, ivyo ntibishoboka. Lazima uvute, ni ngombwa ukwega impwemu, alafu unaitoa, hanyuma ukazisohora. Maana yake ni nini? Ivyo bisigura iki? Maana yake ya kwamba huyu mtu ni mzima. Bisigura ko umuntu aba ari muzima. Huyu mtu anaendelea kuwa hai. Uwo muntu akomeza kuba muzima, kwa sababu anavuta, arakwega impwemu, lakini pia anaitoa, kandi arazisohora. Haleluya. Kutoa ni uhai, gutanga n'ubuzima. Kutoa ni uhai, gutanga n'ubuzima. Pasipo kutoa hakuna uhai. Hata gutanga nta buzima. Ukubali usikubali, pasipo kutoa hakuna uhai. Uvyemere cyangwa ntuvyemere, hata gutanga nta buzima buhari. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Na Mungu wetu anataka nafasi ya kwanza, kandi Imana yacu ishaka ikibanza cha mbere katika eneo la kutoa, mu gutanga. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Tumesoma pale katika kitabu cha Wafalme wa kwanza, twasomye mu bami ba mbere, ile sura ya 17 mstari wa 13 na wa 14, igice cha 17 ku murongo wa 13 na 14. Pale sana tunaona habari za mtumishi wa Mungu Eliya. Aha, turabona makuru y'umukozi w'Imana Eliya. Eliya anaagizwa na Mungu, Eliya atumwa n'Imana kwamba aende kwa mwanamke mjane, agenda ku mupfakazi, ili ya kwamba yule mwanamke mjane, kugira ngo wa mupfakazi aweze kumpatia Eliya chakula, ahe Eliya ivyo afungura. Maana kipindi hicho, kuko ico gihe kulikuwa ni kipindi cha njaa kali sana, cyari gihe c'inzara iteye ubwoba, kwa sababu mvua haikunyesha, kuko nta mvura yari kwiragwa. Kwa hiyo kama mvua hainyeshi, hakuna mazao ambayo yanaweza kupandwa na yakatoa matunda. Rero mu gihe imvura itari kiragwa, nta nibatera kandi nta vyamwa. Kukawa na ukame, habaho ukuma kw'isi, chakula hakuna, indya ntazihari, uhitaji ni mwingi, ibikenewe ni vyinshi. Bwana Yesu atusaidie. Yesu adufashe. Lakini kipindi hicho Mungu anamwambia mtumishi wake Eliya, ariko ico gihe nyene Imana ibwira umukozi wayo Eliya kwamba wakati wa kulishwa na kunguru umeisha, gumwa igihe cyo kugaburirwa n'igikona cyaheze. Sasa aende Sarepta, bagende ari Sarepta
kule atakutana na mwanamke mjane, hiyo azohurayo n'umupfakazi, na huyo atampa chakula Eliya. uwo nawe azomugaburira. Bwana Yesu atusaidie. Mama dufashe. Tunaona kwamba Eliya alipofika katika lile lango la mji wa Sarepta, turabona ko Eliya ageze muri ico gisagara, Biblia inasema akakutana na mwanamke mjane. Biblia itubwira ngo ahura n'umupfakazi. Alipokutana naye, amaze guhura nawe, akamwambia, kwa kweli naomba unipatie maji ya kunywa. Akaanza kumwambia, naomba unipatie maji ya kunywa. aramubwira ati ndagusavye umpa amazi yo kunywa. Naomba uniletee maji. Ati ndasavye unzanira amazi. Yule mwanamke aliposikia maji, wa mukenyezi yumvise amazi, akawa anataka kwenda kuleta. aca agenda rero agiye kuzana amazi. Akawa anaondoka haraka, kandi yaragiye yihuse, ili ya kwamba akamletee mtumishi wa Mungu maji, kugira ngo azanire umukozi w'Imana amazi, kwa sababu maji yalikuwepo. kuko amazi yo yari ahari. Maji yalikuwa nayo, amazi uwo mukenyezi yari ayafise. kumbe eneo lile muri ico gisagara halikukaukiwa maji. amazi ntiyigeze akama, Maji yalikuwepo, amazi yari ahari. na ndio maana mwanamke mjane akaenda haraka, akataka kwenda haraka kumchukulia Eliya maji. gituma uwo mupfakazi yaragiye yiruka kugira ngo azanire Eliya amazi. Na Biblia inasema wakati yule mwanamke mjane anakwenda, na Biblia itubwira ngo igihe uwo mupfakazi yaragiye kuleta maji, kuzana amazi, Eliya akamwambia, stop, simama, njoo tena. Eliya aramubwira ati hagarara gatonya, garuka. Akamwambia, naomba, ati ndasavye uniletee kipande cha mkate, ati unzanire umutsima ili niweze kupata kula, kugira ngo mfungure. niletee kipande cha mkate. nzanire ikimanyi cy'umutsima. Ikawa sio maji tena, ntiyari amazi gusa, sasa ni kipande cha mkate. ubu rero hajemo n'ikimanyi cy'umutsima. Bwana Yesu asifiwe. Ashimwe. Nakumbuka ni mwanamke mjane, kandi mwibuke ko ari umupfakazi. mama wa watu wakaanza kujieleza, hanyuma uwo mukenyezi atangura kwisigura, lakini alichojieleza ni ukweli. ariko ibyo ariko arisigura kwa rukuri. Anasema kwamba kama Bwana Mungu wako aishivyo, aravuga ati nimba Imana uko Imana yawe ibaho iriho, yani mimi sina hata huo mkate sina. ati n'uwo mutsima usabye ntawo mfise. Yani hapa umeniona, hapa uliponiona, ati uko mbona mimi najiokotea kuni 2, ati je ndiko nditoragura udukwi 2 ili niende nikapike, kugira ngo ngende guteka, kwa sababu nimebakiwa na konzi kidogo tu ya unga, kuko sigaranye agafu gake gusa, lakini pia nimebakiwa na mafuta kidogo kwenye chupa, sigaranye utuvuta dukenya mu icupa. Kwa hiyo naenda ili nikajipikie, rero ndagiye kugira ngo nteke, ili tuweze kula mimi na mwanangu, hanyuma je n'umwana wanje turye, lakini baada ya kula tukafe, duhejeje kubirya twipfire. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe cyane. Haleluya, haleluya. Haya ndio yalikuwa maelezo ya mwanamke mjane. Uyu mukenyezi umupfakazi niko yisiguye. Anasema kwamba sina hata huo mkate unaoniambia nikalete. Aravuga ati nuwo mutsima usavye ntawo mfise. Hali yenyewe mbaya wewe, kama unavyoiona. Hali yenyewe ni mbaya. Ukundi ibintu bimeze nabi. Sina huo mkate. Nuwo mutsima nilichobakiwa nacho ni kidogo, nikapike na mwanangu ili tule tukajifie huko. Utwasigaje ni dukenyera ngiye kuduteka je n'umwana wanje dufungure hanyuma twipfire. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Lakini Eliya, ariko Eliya akamwambia yule mwanamke mjane, aramubwira wa mupfakazi, akamwambia kwamba pamoja na hayo yote ulioyasema, aramubwira ati hamwe n'ivyo vyose uvuze, lakini fanya kwanza kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, kwa ajili yangu. Banzu bikore kubw'umukozi w'Imana. Haleluya, haleluya. Fanya kwanza kwa ajili ya Mungu. Banzu bikore kwanza imbere ku Mana. Mpe kwanza Mungu nafasi ya kwanza, Imana ya ikibanza cha mbere. Haleluya, haleluya. Lakini anamwambia tena, na lile pipa la unga wako, unasema umebakiwa na kikonzi hivi kidogo, ule unga hautaisha. Aramubwira ati wabuze kusigaranya agafu gakenya, irya fu nizokwigera ihera, ule unga wako hautapungua, iyo fu yawe nizigera igabanuka, lakini pia ile chupa ya mafuta haitaisha, kandi na ile chupa ya mafuta nizigera rihera. Haleluya, haleluya. Hilo ndilo neno la Bwana, iryo niryo jambo ry'Imana ambalo Eliya alikuwa anamwambia yule mwanamke mjane. Eliya yabwiye umupfakazi kwamba anamsisitiza afanye kwanza kwa ajili ya Mungu. Aramubwira ati banzu bikore kuby'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Anamwambia toa kwanza kwa Mungu, ati banzu utangire Imana kwanza, na kuhakikishia ukitoa kwanza kwa Mungu,
kandi ndakwemeza neza ko niwatangira Imana kile ulichokuwa nacho hakitapungua. kirya wari ufise ntikizigera kigabanuka. Ule unga hautapungua. iryo fu ntizigera igabanuka. Yale mafuta hayataisha. aya mavuta ntazohera. Ina maana kwamba uzima utaendelea. bisigura ko ubuzima buzobandanya. Utaendelea kula wewe na mwanao na familia yako. wewe n'umwana wawe n'umuryango wawe. Uzima utaendelea. ubuzima buzobandanya. Hakuna kufa tena. ntimuzoba mugipfuye. Kwa sababu umemtanguliza kuko watanguje Imana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Hilo ndilo neno la Mungu. iryo niryo jambo ry'Imana. Elia anamwambia yule mwanamke mjane. Eliya yabwiye wa mupfakazi. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Mungu wetu anataka tumpe nafasi ya kwanza katika kutoa. Imana yacu ishaka ko tuha ikibanza ca mbere mu kuyitangira. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwami Yesu ashimwe cyane. Tumpeni Mungu nafasi ya kwanza katika kutoa. Duhe Imana yacu ikibanza ca mbere mu gutanga. Pale mwanzoni nimesema Mungu wetu yupo tayari kutubariki, kutufanikisha, kuwa pamoja nasi. Mu ntango navuze ko Imana yacu igishaka kuturoranisha, kutugirira neza, kubana natwe. Yupo tayari kututia nguvu katika utumishi tulio nao. Iriteguye kutwongera inkomezi mu gikorwa c'Imana. Lakini tumpeni nafasi ya kwanza katika kumtolea. Ikibanza ca mbere mu kwitangira. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Usiseme hata siku moja kwamba, wala usiwaze hata siku moja kwamba nikitoa ninapungukiwa. Ntuzegere wimvira n'umunsi n'umwe yuko utanze uzoba uri kuragabanukirwa. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Shetani asikudanganye. Satani ntakakubeshe. Asubuhi tumejifunza mu gatondo twize kwamba tusikubali kudanganywa na shetani. Nitwemere kubeshwa na Satani. Shetani ni baba wa uongo siku zote. Satani ni se w'ibinyoma ibihe vyose. Atakuonyesha tu mapungufu. Akwereka guko hakuna mtu ambaye amempa Mungu nafasi ya kwanza katika kumtolea. Nta muntu yahaye ikibanza ca mbere mu kuyitangira alafu Mungu akamuaibisha, hanyuma Imana ikamukoza isoni. Hakunaga kitu kama hicho. Nta kintu nk'iki Imana igera ikora. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Mpe Mungu nafasi ya kwanza katika kumtolea. Imana ikibanza ca mbere mu kuyitangira. Hakuna aliyemtolea Mungu akawa masikini. Na watangiye Imana ngo abe umukene. Haleluya. Haleluya. Hakuna kitu kama hicho. Nta kintu nk'icyo. Usikubali kudanganywa. Niwemere kubeshwa. Usikubali uongo wa shetani. Niwemere ububeshi bwa Satani. Yeye ni baba wa uongo, muache na uongo wake. Wewe ni se w'ibinyoma, mureke n'ibinyoma vyiwe. Hebu liangalia neno la Mungu wako na ulitende hilo. Wewe ijambo ry'Imana hanyuma ukore icyo rigusaba. Toa kwa Mungu. Tangira Imana. Mtolee Mungu wako. Tangira Imana yawe. Mpe Mungu nafasi ya kwanza katika kumtolea. Imana ikibanza ca mbere mu kuyitangira. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Usiseme mimi masikini sina cha kutoa. Nuvuge ngo jende umukene ntacyo noronka ntanga. Jamani, kama ni masikini, hakuna masikini kama yule mwanamke mjane. Hakuna masikini anayemzidi yule mwanamke mjane. Byukuri nimba hari ubukene nta muntu yasumba ubukene uriya mupfakazi. Hakuna. Nta numwe. Hakuna nasema. Nta numwe ndabivuze. Bwana Yesu tusaidie. Yesu adufashe. Hakuna masikini kama yule. Nta muntu akenye nk'uwo mupfakazi. Lakini Mungu anamwelekeza Elia kwake yule mwanamke mjane. Imana irungika Elia kuri uwo mupfakazi. Bwana Yesu atusaidie. Yesu adufashe. Kwa nini amwelekeze kwa yule mjane? Bwana kwereka Imana yamutwaye kuri ujya mupfakazi. Mungu alikuwa na kusudi ili ya kwamba uzima uendelee. Imana ifite intumbero kugira ngo ubuzima bw'ujya mukenyezi bubandanye. Kwa yule mwanamke mjane. Ujya mupfakazi. Lakini na mtoto wake. Kandi n'umwana wiwe. Lakini na familia yake. Kandi n'umuryango wiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Kwa hiyo hakuna masikini ambaye hawezi kumtolea Mungu. Rero nta muntu akenye ku buryo atotangira Imana. Mpe Mungu nafasi ya kwanza katika kutoa. Imana ikibanza ca mbere mu kuyitangira. Haleluya. Haleluya. Mwingine ni mgumu hata kutoa fungu la 10. Uwundi ni ngumyi ku buryo adashobora gutanga n'ikigira 10. Na sehemu unapopata pesa zako, igihe urose amafaranga yawe, kabla hujaziingiza kwenye matumizi, utarayakoresha, unawaza kwa ajili ya Mungu wako kwanza. Banza wiyumvire Imana yawe. Unawaza kumtolea Mungu kwanza. Banza wiyumvire gutangira Imana. Haleluya. Haleluya.
Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Uweza kumtolea Mungu wako kwanza wiyumvire gutangira Imana yawe, alafu mambo mengine yafuate, hanyuma ibindi bikurikire. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Unapompa Mungu nafasi ya kwanza katika kumtolea, igihe rero uhaye Imana ikibanza cha mbere mu kuyitangira, ndio unafanya vile vinavyobaki viweze kubarikiwa na Mungu. Ucutuma bijya bisigaye Imana ibihezagira, viweze kulindwa, Imana ikabirinda. Mungu anaweka ulinzi wake, Imana icishiraho uburinzi bwayo. Lakini ukileta moyo mgumu wa kuto kumtolea Mungu, ariko uzanye umutima ukomana yo kutatangira Imana, utakuwa hakuna ulinzi kwenye ulinzi buzoba ku bintu vyawe. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Kwa hiyo mpe Mungu nafasi ya kwanza katika kumtolea. Kubw'ivyo Imana ikibanza cha mbere mu kuyitangira. Mwingine akipata pesa anasema hizi pesa ni kidogo sana. Uwundi anasa amafaranga atangura kuvuga ngo amafaranga ngo ni makenya cyane. Yaani iwe ni mshahara, aba ari umushahara, iwe ni faida baada ya kufanya biashara, cyangwa ari inyungu yungutse mu bitandazwa gwiwe, au iwe mtu amekubariki amesema chukua hii ndugu yangu, cyangwa ari umuntu yaguheze akakubwira ati akira mwene wacu. Kabla hujaanza kuitumia, utaratangura kuyakoresha, kabla hujaanza kufikiria namna ya kutumia, utaratangura kwiyumvira ukuntu yakoresha, fikiria kwanza kutoa. Kwanza mtolee Mungu wako lile fungu lake la 10 analotaka. Iyumvire kwanza gutangira ikigira 10 Imana. Haleluya, haleluya. Mwingine anasema pesa zenyewe sina, yani nimepewa 2,000 tu, naenda kununua maharage ya watoto, yani 2,000 tu ile inatosha hivi maharage vya bana. Uwundi rero akaronka amafaranga n'ibihumbi 2 akaca gatoya ayangiye kuyagura ibiharage by'abana, cyangwa umuceri, wala mchele, ngiye kugura umuceri wa bana, naenda kununua mchele wa watoto. Kabla ya kuwaza mchele wa watoto, utariyumvira umuceri w'abana wala maharage ya watoto cyangwa ibiharage by'abana, wala hujawaza mahitaji yako, cyangwa utariyumvira ivyo ukenewe. Anza kuwaza kumtolea Mungu wako kwanza, wiyumvire gutangira Imana yawe ubwa mbere. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Toa kwanza ya Mungu wako. Kwanza utange ivy'Imana kwanza. Mungu atakuwa mlinzi wa vile vitu vyako. Hanyuma Imana izochirinda ibintu vyawe. Hivi kwani ukibakisha ile 500 ya Mungu au ile 200 ya Mungu ndio itafanikisha yale mahitaji yako ulionayo? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ile 500 ya Mungu, haja 500 y'Imana au 200 ya Mungu, cyangwa 200 y'Imana ndio itamaliza mahitaji yako. Ivyo nivyo bizoheza ivyo ukeneye? Hapana. Oya. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Yaani ni kufungwa. Shetani anatupenda tu kwa akili wakati mwingine. Leo Satani anatubesha mu bwenge. Tunashindwa kuelewa, tukananirwa gutahura. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Lakini ili kwamba Mungu wetu aweze kutubariki, ariko kugira ngo Imana yaciduhezagire, ili uzima uendelee katikati yetu, ubuzima muri twe bubandanye, tumpe Mungu nafasi ya kwanza, tuhe Imana ikibanza cha mbere katika kumtolea, kuyitangira. Usiseme mimi sina kitu cha kutoa. Uvuga ngo je sifite icyo ntanga. Unasema mimi sina cha kutoa, uvuga ngo je sifite icyo gutanga, lakini unayo 5,000 umeshajiwazia kununua mchele wa watoto. Ariko urafise 5,000 ngao wamaze kwiyumvira kugura umuceri w'abana. Unasema mimi sina cha kutoa, uravuga ngo je sifite icyo gutanga, lakini kwenye simu yako mainite hayapunguki. Ariko mu telefone ya mainite ntigera bura. Pesa za mainite unazipata, amafaranga ya mainite urayaronka, lakini fungu la 10 la kumtolea Mungu hata 500, 200, miangapi hakuna. Ariko ikigira 10 cyo gutangira Imana ari 500 ari 200 ntayahari. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu adufashe. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu adufashe. Mwanamke mjane alipotoa, uyu mupfakazi igihe yatanga, alipotoa kwanza kwa Mungu, igihe yatangira Imana ubwa mbere, ndio siku ambayo umasikini uliondoka, niho umunsi ubukene bwamuvako. Haleluya, haleluya. Uhai ukaja tena, ubuzima buriyongera kandi. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu adufashe. Kwa hiyo kumbe tusipotoa, rero igihe tudatanze, yani tunakumbatia umaskini, yani tunaukaribisha umaskini alafu tunaukumbatia hivi. Rero tuba tuko turegeranya ubukene hanyuma tukabukumbata. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu adufashe. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu adufashe. Alafu utasema hivi kwa nini? Hivi kwa nini jamani? Hata hela yenyewe niliyopata, nimenunua unga, nimenunua mchele. Twende mtafsiri.
hanyuma ukaca wibuka ati none amafaranga naronse naguze umuceri naguze ifu nimepika, natetse, lakini watoto wamekula hawashibi, ariko abana barafungura ntibahaga, hawatosheki, ntibahaga, kinaonekana ni kidogo nilichokipika, bigaragara ko ari bikenye ibyo nateguye. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Kumbe tumeacha kumpa Mungu nafasi ya kwanza. Rero ni kubera twaretse guha Imana ikibanza cha mbere. Mungu anayebariki, Imana ihezagira, Mungu ambaye angeweka mkono wake hata kwenye kile kidogo alafu kukawa na utoshelevu. Yamana ye gufata ikiganza chayo ikagibisha kuri bijya bikenya hanyuma bigasubira Yeye ni Mungu mtoshelevu. Haleluya. Imana igwiza, anaweza kututosheleza, anashobora kutugwiriza, anatosheleza maeneo yote, ikagwiriza impande zose, lakini anataka nafasi ya kwanza, ariko yifuza ikibanza cha mbere katika utoaji. mu kuyitangira. Kulikuwa na mtoto mmoja, namalizia, ngira mperaheze, hari umwana umwe miaka ya nyuma wakati tuko Tanzania, igihe twari muri Tanzania. Kuna siku kulikuwa na mkutano wa injili mahali, ico gihe aho hantu hari gikorane cy'ubutumwa bwiza kwenye uwanja hivi fulani mu kibuga runaka. Sasa yule mtoto alikuwa ni mmoja wapo katika kundi la waimba kwaya. Rero uwo mwana yari mu bamwe bagize umugwi w'abaririmbyi. Sasa ikafika wakati wa kwaya yao kuimba, hagera umwanya w'iyo korale yabo kuririmba, wakakaribishwa wakaimba, barahamagagwa bararirimba. Sasa wakati yule mtoto anaimba na kucheza, igihe rero umwana ariko araririmba atamba, kukatokea watu wawili, hacha haza abantu babiri, wakaenda kumbariki yule mtoto. baje guhezagira wa mwana. Mwingine akampa 5,000, umwe mu 5,000, mwingine akampa 2,000, uwunda mu 2,000, kwa ajili ya kumtia moyo, maana amecheza vizuri, kugira ngo bamutere intege, yari yatamvye neza, alafu ameimba vizuri na kandi yaririmbye neza. Haleluya, haleluya. Baada ya kwaya kuisha, korali yejeje kuririmba na mkutano kuisha, n'igikorane giheze, mimi nilikuwa namfuatilia yule mtoto. Jewe nagumye nkurikirana wa mwana. Baada ya kumalizika biheze vyose, nikaenda kwa yule mtoto, changenda kuri wa mwana. Tena alikuwa na miaka 9. Yari umwana afite imyaka 9. Haleluya, haleluya. Wangapi watoto wana miaka 9 hapa? Mbega abana afite imyaka 9 ngani bangaye? Haleluya, haleluya. Kule nyuma, sawa, hari inyuma. Alikuwa na miaka 9 huyo mtoto. Uwo mwana afite imyaka 9. Sasa nikamfuata nikamuuliza, hanyuma ndagenda ndamubaza, sasa hizo hela ulizopata, ndamubaza none amafaranga waronse unaenda kufanyia nini? Ugiye kuyakoresha iki? Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimye. Jibu la yule mtoto, inyishu ya mwana alilijibu kupitia wimbo. Yanyishuye biciye mu ndirimbo. Yaani sijui yule wimbo ni ameutunga pale pale, mimi sijui. Sinzi ko iyo ndirimbo ariyo yahimbye aho nyene. Akawa anasema, naenda kumtolea Mungu wangu kwanza, Mungu kwanza, Mungu kwanza, fungu la 10 kwa Mungu wangu kwanza. Ndio hivyo alivyokuwa anasema. Wimbo sio wimbo, lakini katika kujieleza anajieleza kama anaimba. Rero yariko arisigura mu kuririmba, ngo ngiye gutangira Imana yanje ubwa mbere, ndagiye kwitangira ikigira 10 Imana yanje. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Kwa kweli mimi nilibaki nimeshangaa. Ukuri je nagumye ntangara. Ni kweli, yani ushuhuda na kuambia ni kweli. Uko n'ukuri ndakubwiye. Kwa sababu mimi mwenyewe ndio niliamuuliza yule mtoto. Uko je nyene nibarije uwo mwana. Akasema naenda kumtolea Mungu wangu kwanza fungu la 10. Ngo ngiye gutangira Imana yanje ubwa mbere ikigira 10. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Haleluya. Haleluya. Tusipitwe na yule mtoto. Ninataka kusema niturushwe n'uwo mwana. Kila pesa unayopata, amafaranga yose uronse, iwe ni mtoto, iwe ni kijana, iwe ni mbaba, iwe ni mama, kila pesa unayopata, amafaranga yose uronse, uri umwana, uri umusore, uri inkumi, uri umugabo, uri umugore, usiwaze tu kuila yote. Niwiyumvire kuyarya yose ngo Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu adufashe. Usiwaze kuimaliza yote. Niwiyumvire kucuyaheza yose. Usianze kufikiria mahitaji yako. Utangura kwiyumvira bimwe warukeneye. Shetani asitutende kwa akili jamani. Satani ntakatubeshe mu bwenge. Tuwaze kwanza kwa habari ya Mungu wetu. Twiyumvire kwanza Imana yacu. Mungu wetu ni mwaminifu mno. Imana yacu ni mwizigirwa. Yupo tayari kututendea mema. Iliteguye kutugirira neza. Na mwaka 2023. Kandi mwaka 2023. Mwaka wa ushindi. Mwaka w'intsinzi. Ni mwaka wa ushindi. Mwaka
aliyotupa, imana ikadufasha mu bikorwa vyayo yaduhaye. Mungu akiwa pamoja nasi kwenye kanisa, imana ikabana natwe mw'ishengero. ni mwaka wa kumuona Bwana, ni umwaka wo kubona imana. lakini Mungu anataka tumpe nafasi ya kwanza katika utoaji. ariko imana ishaka ko tuha ikibanza ca mbere mu kuyitangira. Haleluya, haleluya. acha kuwaza mambo yako tu, reka kwiyumvira ivyawe gusa, acha kutanguliza mambo yako tu, reka kubanza ivyawe gusa, mtangulize Mungu wa mbinguni. ariko shira imana imbere. Haleluya, haleluya. naomba tusimame wakati huu. ndasavye duhaguruke muri kano kanya. Huu ni mwaka wa kuona matendo makuu ya Mungu. uyu ni umwaka wo kubona ibikorwa bihambaye vy'imana. Kwa wale ambao wanataka kuoa, tumeshaona dalili nzuri, Bwana anakwenda kuwafanikisha kuoa. muri bajya bagiye kubaka urwabo, twamaze kubona ibimenyetso vyiza ko imana iriko irarora. Wanaohitaji kuolewa pia wataolewa, maana ni mwaka wa kujibiwa na Bwana. abifuza kuzorongorwa kuko ni umwaka wo kwishurwa Wenye mahitaji mbalimbali watakutana na Mungu, maana ni mwaka wa ushindi. abafise imitwaro itandukanye bazohura n'imana kuko ni umwaka w'intsinzi. Haleluya, haleluya. kwenye utumishi wetu tutamuona Mungu akitushindia, akitusaidia, kwa sababu ni mwaka wa ushindi. ugukorera imana kwacu tuzobona imana ituneshereza idufasha kuko ni umwaka wacu w'intsinzi. Lakini mpe Mungu nafasi ya kwanza katika eneo la utoaji. ariko uha imana ikibanza ca mbere mu kuyitangira. Mpe Mungu wako nafasi ya kwanza. imana yawe ikibanza ca mbere. Mheshimu Mungu wako. ubaha imana yawe. Mpe Mungu wako nafasi ya kwanza imana yawe ikibanza ca mbere katika mambo yote haya ambayo tumejifunza, maeneo yote ambayo tumejifunza. muri ibi byose twize. Mpe Mungu nafasi ya kwanza katika kuabudu. muha imana ikibanza ca mbere mu kuyisenga. Mpe Mungu nafasi ya kwanza katika utumishi. muha imana ikibanza ca mbere mu kuyikorera. Lakini pia mpe Mungu nafasi ya kwanza katika kutoa. ariko kandi no mu gutanga kwacu duha imana ikibanza ca mbere.